Sarang sami sampun pada boleh yaitu pengelukadan parikrama pemutusan kekawitin asana pranayama arasudana om sudamam swaha om ati
sane kaping kalih mapiranti sekar nglungsur upasaksi ring Ida Sangyang Siwa Raditya. Terus kawitin. Semah sane kaping 3 mapiranti kuangi utawi sekar warna-warni pangacape ring Ida Bathara Sami melinggo-melingi ring kahyangan Pura Agung Gunung Raung. Terus kawitin. Semah sane kaping 4 taler mapiranti kuangi utawi sekar warna-warni nunas asung kerta waranugraha ring Ida Bathara Sami. Terus kawitin. Semah sane kaping 5 semah buyung nunas Gang Reno Pangampura rawring